Hello, jatano pung kaham kaklayo kaham no tongbai na hane ang to kaham no tongo tini kisa online ma faika kesa notification nong khorka abong kham MA entrance ri paine rok ba PG admission ni bagai je namu chungnai rok borong ni bagai kesa notice nong khorka means MA pur namu chungnai bagai kesa application form fill up ma khlai noi ba borok entrance ri paijak borok ni mark kaham rok ungjak borok ni bagai admission najaknani bagai kaisa application fill up ma khlai means form fill up ma khlai fiu nai online ge aboni notification kokha angke angabo Tripura University Central University Suryamani Nagar aboni kok sai tongo angke krung krung jagao joto university in India ni joto university no notification nongkhor kana hai matong especially ang Tripura University ni abo website ni akok ang sai tong gang ge phadi gobang kok salai hawi ne legra na bol darigo joma bol darigo apply ma khlainai busuk tarik jora apply khlaiman abrong ti batam tam apply khlaina nangnai batam tam manai rok tongna nangnai abrong no ti jeng tini kisa salai nalai nang haita ke जों पुइला नायनाय लेग्रा ना अमंखा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी बरगनि web page rogo tongkhana obang kaisa grupo manmani hingangke omongkha 3 tariko kokmani hingangke admission schedule for postgraduate programs except MBA, MTech, MCA and M-Pharma for the academic session 2024-25. Ini how MBA hingkero boroni bagi except obono batu yang kanaita. Okay. Okay. Inke o jagao borok after the declaration of result community entrance test with 2024 by the National Testing Agency University announced the commencement of admission to postgraduate programs PG 2024 from 6 May to 9 June. Inke okay. Sengkha result rumani yagulo borok 6 May ni simi 9 June jora o application claim manai means apply claim manai means Tripura University purna mo chungnai je mark hamane borok select nai merit list waisa wai ni wai thamke jodi seat punya hangke nong khornai hangke approve norok admission ngi mano ka ngabo kok borok ni bagi nai nai rana seat dok absuk tong ba bo tariko admission nai bahai ke admission nai ba bahai ke apply claim nai aborok ni bagi jeng tini nai le ko jago registration for admission and selection of program registration ma khlainai haida jeng entrance refi khakani samung paya ko tewisa application ma khlainai be o college ang porne o university porne hini application mane apply ma khlainai haida inke nang MA entrance refi kha number ka haman ka asuk na asuk tongkhang ke nang thikya haida asukui ma tongla abuni yaglo nang tesa registration ma khlainai ga registration ni date ong nong khor ka haida Tripura University ni website on nong khorna ni kok mo angke se group man mani inke registration for admission and selection of program inke mo kai 6 May inke 6 May tini busuk tarik tini 7 ba 8 ingkana tini 8 May ingkana haima tong angke mo sangon simin chengi tong ha 6 May 2024 Monday or tini Mongolbar Monday to 9 June Sunday till 5 PM jora gangke 9 June jora rakhang to kolok mana ek mas kate ba ek mas ni bisi rakha haita ge portal for registration close ngam ke 9 June no ngai thane pasta nga je norni application ni link abo 9 June kan close ngai thane declaration of first merit list ngai norok jodhpur application khaina nini common university entrance test repro busu mark man ka tam subject man ka abro norok fill up ma klainai inke abo rakhangke bor norok ni mark no nai merit list karnai inke declaration of first merit list au Tripura University web page no khornai abo ke 12 June 2024 Wednesday at 5 PM ke pasta abo nong khornai ba pasan sanga pa nong khori man ke first merit list nor ni bagi 12 June nong khornai haita the first round of offline counseling payment of admission fee through online payment portal norok ni counseling nai norok merit list no khormani yaglo ni verification ni document jotto verification ngi norok ni abo hongke 2nd July 2024 11টা AM abo norok adino present ma tong je first merit list ba je poinamo chunare jar subject ni abo ma thangnai haida department ma thangnai
last date of online payment of admission fee by the candidate or first merit list इंगा जेफ्रो जों 2 तारिख जुलाइयाव थांनाय 2 तारिख जुलाइयाव थांमानिया गुलो जों बरं नरनो एडमिशन नों मानसिनाय नर फी रिदि इंगा आफ्रो फी मारनाय फी maybe 4500 only mano kaisa khorsa ni first eko semester ni bagi abo admission ni bagi fee marna inga abongkha 7 July Sunday ni bisingo no marna haita 7 July don 2 tarigo je first merit list kongnai rok ba nor council no thanga anga council thanga ni automatically seat cancelling thanai inge judi 2 tarik present tongkha ni document sob job to thik thak tongkha anga job thik thak he to apply ngi man khaba admission ngi man hangke 7 tarik rang rakhana ni admission clear rang ri hangka abu ni 7 tarik porengke ni seat cancel haita rang marna getai waisa seat pungyang hangke display second merit list Tripura University website to abo 10 July nongkhor piu nain chha bye bye okay 10 July nongkhor na abo second merit list hangke abo pore te waisa borne counseling piu na 18 July hake admission on July hangke admission manglai tolane hake 18 July te wise admission piu na inga approve te wise te je koikjon man piu na boroni ke last date ko online ko rang rana bag last date 21 July 18 ke te 3 din nungse rang jogar khlai hai na inga commencement of classes by 2nd 22nd July Monday ke norok ni class na ni kok 2nd 22nd July ni simi ni sai tong haita inge jodi second merit list man by phano seat punya ngange third merit list kok finai class oli tong fru no taisa kok finai haita inge jeng first merit list man mani ya golo je second merit list tongnai ro bor kisa oiti ma khlainai kisa man nasing nai inge seat punya nge norok ni bari phai man haita abo nang sob somoy website o nasing ma tongnai sab sabni bumung phai okay amoto do ke brox ke okay oro hangge chung tamno ka list of the postgraduate and PG diploma program available mane seat ro kaib suk tong hai tangge chung oro specially chung kok boron bagi nai ne hingke oro kok borok to biang thangka history ro seat ngange total 80 ta seat plus 8 nge EWS hai tam economic weaker tamjani hani kesa ekdom gorib ro ni economically weaker as by tamjani kha ab hai ta ke am jotun sei gorib rong no borni certificate dong ke borni bagi 8 ta seat khati jak tong narak jak tong haita inke o jaga o chung kok borok ke 60 ta seat na 60 ta seat plus EWS inke economically weaker amorok ni bagi chung gorib rok ni bagi ekdom jodi borni certificate ni ekdom krishok ni certificate dong hangke borok na chung 6 jon seat narak jak tong haita Ingkaron bisingo site bisingo chung UR 3 sta ST 19 SC rong ni bo 10 sta tong ke SC student to maya khorsa khorni phaike phairimon inge boro ni kun competition kari boro apply khaike no entrance acho khena borok o seat mani thangnai boro ni to kun competition tong lak SC rong no manani rutunani belai iko ongnai mane polne krita ko boro khorsa khorni phaike phairimon inge OBC rong boro bo kri inke EWS to tonglang na haima tongkang ke abo UR by ST inke jodi u SC rong na C rong no fill up khlai rok rotrung ta wai shu tang gangke seat punya to mo chang ke rong no seat dai ro jodi SC phagyang ke ulo borong seat do roi phana rei man hai tang ke borong to pas phaya khorja khorni phai unke total 60 jon aro admission narak janani chances tong hai ta inke arun bagi tam-tamo to boro code LAQP 190 namok to code number inge pass appearing in the final examination amrok jotoni eligible sab agino BA pass khlaija kai tabu choli tongo tabu final year ngi tongo pass panung thon honors panung thon in ko and PG diploma ko borok tong khangke borok eligible hone oro sajam hai tangke jodi ko borok BA 4 ya BA 1 ning kring gangke kongron diploma khajang gangke borok bo apply khlai man haita je entrance result borok ni bage inke amoto seat jeng nokha 60 ta plus 6 am EWS ni bage gam rang special kongron bage sai tong inke jeng apply khlainyan bage hingangke bahai ke ma thangnai ke apply khlainyan bage hingangke jeng puila no Tripura University hini hapnani nangnai Tripura University hini habbi ikomo welcome Tripura University oja habdi Google thangai Tripura University hini search khaiding ke Tripura University thangang ga amrok phayan o page rok phagang ke jeng admission click khaidi admission click khagang ke jeng admission click khagang ke tam phainai
amrok fainai haitang ke amo faigan ku yagra saiton tong PG admission 2024-25 new ni tong ke oro kili khai oro kili khaigan no jeng oro kili khaige tam mana hingai no iko amrok fainai ingaro new registration login dokoni fainai ingke nang ketal ko gange nang oro new registration khlai new registration no singang ke jeng o jaga tam fainai din new registration singang ke obang already sinja kaisa ingke nang a jaga ni common university entrance test rumani a jaga ni number marnai ni arni number busuk tarpore ni kaisa password nang mas namnai tarpore nang arbo je nangmani mobile number ui ta kaisa goro capture rok khakai no angnai okay abong mani pore nang kaisa registration khlai pai mani pore nang login hni ma hapjana login hni hap mani pore omo haike fainai nang profile log agini fill up khai tongmano nge select program rok ma khlainai nge quit uskur card nge nang je common university entrance test ma jago busuk uskur manka abro jotono soi je manmani abro no kaham ke fill up khlai তারপরে পেমেন্ট রেজাং না হিংগাবো মারা না হিংগা আবো কমপ্লিট ইংমানি ইয়াগুলোসে নং মেরিট লিস্ট রক নং খরনা হিংগা অ স্কুল কার্ড রিয়া মানে নিনি মেরিট লিস্ট রক নং খয়া মানে নং আ জাগো ক্যান্সেল নি থাंनाय হিংগা জাগা নিনি প্রোফাইল লগ নিনি ডকুমেন্ট নাঙে মাননাय নিনি মার্কশিট 12 ni markshit koro joto nangai mana haita ni 12 markshit admit ingke nini futuro abrok joto nangai mana hingga kinorni je nangmani sanmani oro noro apply makane apply khaijani kisa bango ngangke abotini profile maklai ni agi no khaijak tongo gabon ab phaipene ingke teuse nang bo subject rok abrok select maklai ni ingke ab hai khaibai nang payment janai tongha payment rui abusuk jeng May June ni 9 tarik jora o training bisingo nang fill up khlai tarpore se nini merit list o kongnai ko yang je ni number kam খরচান পরে খরচা আহাইকে ফাইনে হাইকে আউন পরেছে নং এডমিশন মানানি বাগৈ নিনি মেরিট লিস্ট নহরকে এডমিশন মাননাই কে যদি নি নাম্বার কম হंगांके তো নং মানয়া খানাय जेसे नाम्बार फन मानदों एप्लाइ खालाय रेडि एप्लाइ खालायनो बता हायदा नों जखन एग्जाम रोखांदि तो नों एप्लाइ नो मा खालायनो गबो एप्लाइ खायगैसे निनि एडमिशन मानाय जे माया अर नुक जाकनाय हायदा इनके जों एप्लाइ खालायनानि हनसे जों थाजि नो खांगाबो जों बो तारिखो हंगांगे जों फार्स्ट मेरिट लिस्ट जों फार्स्ट मेरिट लिस्ट 2 तारिख जुलाई 12 जून त्रिपुरा यूनिवर्सिटी 12 जून मेरिट लिस्ट नि 12 जून नो कंगनाय इनके तो जून नि परे जुलाई से काउंसिलिंग नाय हायदा 2 जुलाई के एडमिशन मांगलाय सिनाय दा इनके अमुखा नरकनि जे एमए पढ़नायनि बागै नोटिफिकेशन नंखरका एमए पढ़नायनि बागै नरक एप्लाइ मा खालायनाय जे कमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट रु जे नाम्बार मानजा गेतो कक बरक तो 60टा सीट हंगांके जों खनागा 171 का सिनि काननदेव बर्मा खना बो टफार हंजाक 171 मानै हंगांके तै मोटामुटी 171 हंगांके यांगो 100 110 120 90 90 मानाय रक जत एप्लाइ खालायबाय दे हायता 50 नम्बर मानाय रक आसर रक सय गला खायमा दं मोटामुटी 171 से हाई संगे तो यांगो 120 30 आमसु मानाय रक मानै मानो हायमा दं हायता अब आं साइ दं बोसोजन मान दं अब साइमिया तब 120 30 मानाय रक बर चान्स दं हायमा दं हायता साइड जनाव ओके तिनी बागा आसनों सितन जतन गाहाम दंदि जरा तो वाति पान्ति इंलाय दंग हंगांके जतन किसा गाहाम के हुसके दंबाय गुफुर सावजनि तामुङै थां साइमिया नबर कतर खाय दं अनि र खबर मानो हायता तिनी बागा आसनों सितन जतन ना फुं